khona ukuthi ngikhule, nikhona ukuthi ngibuyele emuva. Bayenda imatimba vele kuza nifinyelela ngikhule. Ningene ngu-1995, 96, ngi-97, ngingene ngu-94, 95, 96. Ngi-97 ngikhani ngibuya la khaya. Ngicedze 3 years ekuthwaseni. Konjo nithwase kulithu eminyaka. Bababe bafosele ukuthi niphute lokubuya ukuthi nitokhona ukuthi ngathi yonke into. Konje bengikwade mina kuhlahlwethu inhlolo. Bengikwadi nje kulapha bonke abantu ukuthi bekahamba logobele uma ahambile logobele avakashile bekasishiya thina kuthi uma abuye kufuna uma kungene abantu athole imali. Ukuthi bengimncane vele